ဒီနေ့ညဒီမနက်ကစိတ်တလူပဒနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောခဲ့တယ်လို့စိတ်တဆိုတဲ့စကားလုံးကဒီစိတ်ကိုပြောတယ်ဆိုပေမဲ့လို့တကယ်အဓိပ္ပာယ်ကစိတ်တဆိုတာစမ်းကြယ်တယ်ဘယ်လိုစမ်းကြယ်လဲဆိုတော့ပကြီးစရာဒီပုံဆွဲတာထက်စိတ်ကရေးဆွဲတဲ့ဟာကပို့ပြီးတော့စမ်းကြယ်ဒါကြောင့်မို့လို့ကဘာပေါ်မှာဒီလေးဖက်သွားတဲ့ရိတ်ဆန်ဒီကောင်းကင်ပြန်တဲ့ငှက်ဒီအမျိုးမျိုးအကြောင်းမျိုးမျိုးနောက်ပြီးတော့ခြေတော့နှချောင်းနဲ့တွားတဲ့လူတွေကလည်းရုပ်ဒီအမျိုးမျိုးအသားအကြောင်းအမျိုးမျိုးပြီးတော့လူဖြစ်ပေမဲ့လည်းတချို့ကမျက်စိတွေမမြင်အမျိုးမျိုးဆင်းရဲမွဲတထေးရေနေတဝါဒီငါးတွေလည်းပဲအမျိုးမျိုးတောထဲကအကောင်တွေလည်းပဲတချို့ကအစားခံရတဲ့တမန်တို့တချို့ကြတော့လိုက်ပြီးတော့စားတဲ့ခြံသေးကြအဲ့လိုမျိုးဒီကဘာပေါ်မှာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေတာအကြောင်းမျိုးမျိုးဒီခြေနဲ့လက်တဲ့အမျိုးမျိုးအဲ့လိုဖြစ်နေတာဟာစိတ်ကြောင့်တဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါကိုစိတ်တဒီစိတ်ဆိုတဲ့အရာကအယံဆန်းကျဲတာဒီပကြီးဆွဲတဲ့ပကြီးဆရာထက်ပို့ပြီးတော့ဆန်းကျဲအောင်ဆွဲတတ်လို့သူ့ကိုစိတ်တဆိုပြီးတော့ခေါ်တာတဲ့sáng hôm nay ngài nói về Chittanupassana. Việt Nam mình hay dịch là quán tâm. Chitta từ Pali, tiếng Tàu dịch là tâm, rồi Việt Nam mình dùng tâm gì nó quen. Thì Chitta trong Phật giáo đó, trong Pali đó, nó có nghĩa là bao la rộng lớn hay là kỳ diệu, kỳ thú, cái kỳ thú mới đúng. Kỳ thú thì Chitta nghĩa gốc của nó là vậy, cho nên những người làm nghề thợ vẽ gọi là những người Chitta. Mọi người thấy không, vài màu thôi qua tay người thợ vẽ thì sao đấy, có vài cái màu thôi, ô nhiều loại trắng, nhiều loại màu, rồi nhiều cái thứ trong đó. Thực ra tâm nó còn nhiều hơn nữa. Nhiều như thế nào thì mọi người biết rồi. Ở đây đó chúng sinh đó thì nhiều, bây giờ mình mới mắt mình nhìn thấy có hai loài thôi, đó là người và súc sinh đó. Nói về cái sự mà kỳ diệu kỳ thú